Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Obar West Kharkungor ukpa jong ka wekalong yeng ka bralat im naka jingtwa khando ha tengar. Ule thu bang mau ka kurim bar arngot ki khon kila rajim namar ba kila let thia ha yeng do bilat namar ba kila don lupa ka jing ngau tiang ladakin thia ha dukan ka batap dakatin. Kani ka jingtwa ulum ha tengar harum milliam khat armer ka belaja ha kapor hendru baji minstap jong ka life hoterik jimbang hadin ka jing hap uslap khlam sangi. Kajing tua ulum kedai namar ke company kala dapti e ulum bahe banshna surok folen hagani kajing tua kawai ka auto kala sha ban khando ya ka balatan no da katrok handai mar shuya sa katrok ket phnyang kala sakut namar ka khando kala habun hadin bakinong trai ka company bat ginong shong shnong kilawan ban pelat ya ka khando beding surok layo banyat kikali ha ka por janmit haba unong lum khubor ulah yar bot dien menta sngi sa jan ka badai ka life hoterik Lai i bagi bidang bon ki kali ki hab yang lain namar ki hab ban ailat shiliang banyat namar keladap da ka khando ke berkelakti uba Obar West ule thu ba ulai i ba ulum ubadan hadian yeng untwa namar ka jingjor uslap kumta kilami no na ka dukan ke bakisa bat kilalet ban thia no ha ka yeng slap ke badan marjan bat ka dukan ule thu ba mar sanyo sngo balatwa ulum ma u bar arngot ki khon bat ka kurim kilami no na ka tiga yeng slap Ule thu baka jinon jing ambaro kala sha tap lot ka khando kenthop ka pisa bat ki jan kinam ulong baka jing tua ka khando ka de ka jing ti palat ka khando ban shna ya ka surok folen habayo banekran bat uwe ni kinong kit kam shnong tingar ule thu baki don kilong yeng ki basa hajan ka te ka jaka menda ki lahab banit sa shwa shaka yeng ki bahyeng namar baki tiang yo bakan tua khando biang namar baki mau ki bahe kidang don ki ba shong senjor hajrong lu Ulaong bakadei kajing pentrei torti ka company banti ya ka surok namar kalati palat ya ka jaka jong ka company bat ya ka baja karu ka company kampat sil uliat huru baka company hadian bakla dapti ban shna surok kala shui ibet kumtu kham da pen khot kumta na kajing bom lat shu ka bantuan kalawan ra kajing tua Toba pi thole mengi yong bak pisah ne haying de bilat ane jan kan tua pi thulem kanu beje pi yosnyo bat kedai sport kena beje di batai bahai. Kebetul pun banyak slow tu. Ai disanyi malam-malam. Kalau siapa tu hadir bala intir, tu sa ikut ke dukan. Kalau bala ai san dah malam tu bisa dah ni tu club. Tu jadi tu masih slow lah yang ni kita ni. Picak kan ngut. Sawun. Mana-mana picak apa? Ikun arut. Kebetulan betul. Beri. Tekemot. Piat thole mengi long ba man ka pot picak yang ne. Macam ni. Dia ada yang tepuk masalah ni. Okey tak jeng. Metang mencismi picak ni di bilat. Lo boleh picak no ya kita bencian orang ni di bilat. Boleh. Kalau one slap itu kalau Aisan tinggal ya syuting yang tiap sini. Saya aja you hai pi picak se ha you semut lah mensau dalam picak tu yang di bilat ni. Kene ka hakapor pa pi katuak ne ka belum pi ya kino ya mino Di sini yang so ustu kalam ni. belum hima Di sini mut pi de pernah yot ya por baklam nila kender ta por ba belum lagi kendek. ne kender mo hang ne du kayem ki budukan artat ane bukan iyo Itu bukan saya. mo kene dukan de lalut bah ta dukan babu tiar iyo pi bu bukan Kecendon cin ember hak hatelet berkelam berkat. kene yin di blad da pi sisa Susah. dukan bam ibu bukan ya Terus datang di CIA pendapat Pak Syubu nak tiap datang berkat kita oh di tiap lah mau Islam. kene ki musna ya ka furlan amang ne kene ki jupi kala sim kila siu ne no bang i kala bam ha tekan dong Kita ke cakap tu dah sepet kalau orang pelak di kan fikir kita kita mau alam basu berkayang kalau so khamat ke surah kau sedih ko sedem mo mo ki parsiu do mata pa opini na karo ne lagi ojik siu habat la sna ne sampai dia juga Kayang. cakap ay ya kayang ya kayang tapi vaksin ke pilek no mata ba kayang jupi la dilor ko ni kran ko no kawae ban on parsiu ba
Kita yang keren saya ke Borslong di tempat United. Kani ka ying ju pik la julor la bunam de julor ba ban ni tinda. Babun, barakat langsung ada kecang juga, ada kepisah, ada kesul kayak barakat. Saban ma. Ki Borslong company ka on pek ni kana. Tukar on pek men. Bersuan di Borslong. Company itu dia kita dia. Kani ka snong ka hap ha dengar. Jasa Islam hone ha. Madu mesra sabai Ada ni. musuh Pempat yo surok mai ro di sabai ni. Jika kita ki kon ju pik dang red kana snam Tidak ada Raslan tidak ada like Raslan. Sementara pisah tapi sana Kita makan. lah biasa si Bayang. Bahaya mah. Tapi kita kerpat yang film makan news ni. Ba kain ju pik la julor. Kimut kerpat dekat Kita kantor. ada hati wat kalau pendidikan mulai semua kesan-kesan ini tentang kita sendiri. Oi. Pilang i mana em kan kendau kandang hap Dari tua. mana untuk siang teh ni semua dah selap semua diketiru. Kelas. Ini aja yang bajan ro. Ini ro danukan am bajan jan tu. Sumsa am hane jan sesuai sama pi basa. Ba kateng pi kateng na. Overwatch kedua. Overwell Karkongor. Overwatch. Overwest Karkongor. Sudah sebut ba Overwest. Kemudian kena kahap dong juga nih, senang juga nih. Kaum tengah. Dia tu dah ni kena berjaya kahap tu ka kendau. Kendau. Yang tu berkait nama arwah hafal ba. Ni kebi bagi kita tu tak lah ambil naik Betul Ha. Tabah hafal bagi lah hap tu apa orang tip le. Tip kada bersih orang tip. Ni dan kali ba taban kendau kendali. Tang kata kau ini tang kata ba kit niang, tang niang. Jadi kena berjaya kilat sekali terusnya. Ani tu kalau bersih tu badan thai si bersih stang ni ma uni. Kali robon belas sakut kan. Ani lah buat mak, ada kita pindu step dah. Benda kahap dia nanti aja kasih rock am. Ada nak surat ni dah, ikut begini saya. Dia tu bala apa benar benar. Kena berjaya kilat kali, lawan kilat kali. Ani lah kalau bersih tu lah, thai si bersih stang ni ai. Bersih stang ada nahi kita. Kemari lah elak mit tempat ni tentu dengan apa. Sebut tiba Tipat pisah ni hajan sudah em di syuting apa kan gajan kan kan. Ni kasi syuting bakawi ti nama tolong kala. Kalau kayak yang hajan apa kan ka cakap bertuas hantam kalau kompi kalau isir teh. Oh. Ta kan ba. Nda ka hak mengenal tem kumai na dero lah. I tingi teh dapat. Sudah bikidan ke ye kila ele sa kita syakui pakai ye kosong. Oh. Teh kata ibu ada kim nyut sa tu kan. Jadi bukan pesiliang ro kim nilai ya, bukan pesiliang tang le. Tengah ni. Minta ketrok lah ada belaj kila le. Hai tu kan. Langsung lah kila ele ini. Tuan di sini ya menen tuan. Batu sebi tapi datang kim tu company kan jidan di Badan Nasional kita kita ban ya penting lem itu ka tayar sebut pe betul tak? Jong berbatua financial tak negatif he. Dia semua dah hak kok kan. Apa kan? Yang kapal ba ka baci kapal minta tip kena re. Kalau ngala suntat ni ba kemobile tu mending re tip re. Nama kapal ba dang hak suntat dan kencak tu dang kiak ke dia. Kalau dang status ba dai bas klub dang kiak ni. Mungkin bok mungkin kali lima banyak. Baru dari kali red adalah Syaban. Kalau tadi kita lah misal tu Jadi ketrok yang jam. Mungkin dia kali pun diberi hai dia ni mungkin kali. Nang ni apa milik seseorang, berbun milik seseorang. Kalau ada gila dapat kalau ni ada kan. Kalau pun juga pai deh, juga pai benar sih. Tak leh dapat kalau ni gila leh dia nak tapi kita cuci bermi. Gila leh tak pasti cepat. Bun di Torres masakut ni. Ni lah kau pipi, nak duk step hantam dah lah. Dia duk kapal ke balasi, kapal ke kapal ban leh kanuan. Tak pun ni kali berapa. Sebentar kan lagi kepada Isran pilih kuno sedang. Orang company ke orang kuno. Tip kan tip dan kata saya hak lina dari orang bak senang kan. Tapi hak tip kan cumi tu lah istiang hiti. Kamu langsung ke bas ia tu lah dah bak ngelak dah. Kamu kan cakap rokok day dia kamu ikut iklan mah terus berarti apa hiti semua kendau bak. Dia lek berbiang berbet kan dan bertahan berbiang berbet keempat. Kamu don reka di tilang di depan itu juga. Tilang ni jadi.
Kami lain bukan Joki. Kami ni iu ni reka baju ang ni la ang sila itesi la I kanai kanwa do kalau Allah nak baca kam so kam tam magile nene bele skut di era skut jate Oh, pengejar lo penjar nih mah. hani kam dei sudah ke besok menen la edu skor so kam tam dala ele skor biang kita dala sini tong Di sekolah ni transfer hai di sekolah. Yele jadi kum sekai Di sekolah sini ke tengah hari. ha kan te hanagi ten dia kam na ne sta do ke kalau Allah ke bam sao ang ba kam biang su kalau sini kalau jiwang Kemudian mana habis sekolah dalam mana ada. Nampak kan kajing. lama kita skor kibut ke bana sini kan bana su semendir ai hindi ko dala da mungkin pa pa da dia baik pun biang hat long kelas ngau so ia dah kena jangan la itu Kong kubes pun. Mbak pide, you juga next long. Tengah. Nah, dia di membal jangan next no, Tengah. tengar. Tapi don lang menen perba apa nih ka. Kendau. Mending por lahat ni ada lang. Kena biji kita pun coach buat kena biji tu. Por lahat ni kadang si tan saupo ye. Kalau cingwan pun kuat te, lapoi dari stand you perwan company. Maru ang maning kom ka company ang bam dan koi kalu. Mending yo mending koi kuat ta kendai tam. Kita nak kajing ma, di tungkas nong bukan ni ka. Kendau kadang is nong sendiri. May sinong dating ima rumiyang ni traying haneru ilang kadami saka stay sa yung di menu ang fan saka sa stay haneru kumayin na sinong ura pa yung ima ay kamao ng bahe si serong perlu arti keluar mar company si haneru along si lasu kendau lasu lum ne kalau bangit ng atas baka bakan ng pendun saka habian ang tawaran Jadi ka yang main kena biji kita lagi kali. Saya kali. Ini mulai apa ya arsitek lagi tunai lagi kali. Kemudian memang sabar Abang sabri kembali. Kena ka surok tinpom nang ni stesa. Siliang tengah ya. Silang pengar, tim pengar ha. Gising. Kamu payah awak cincin, kamu menulisnya cincin kemai yang saya hatin berbari, saya kan. Terus habis nang jopi ni. Habis nom pengar. Tak ai kajing terpat yang film nomor bakne tragin ko adu. Senang kalau kenal mak kajing. Pemilih senang teh, ai kuai dunia ni galat nanti men hot ke kina ki biru sarkar kan men island galat nanti men ai cingarap long ka sim hi sim perkat lem kun yarap hi ben kere ni company luai tre rosti nama ka kecing tre ni bastawaru kamdi su tak berinha po company kani gawe bastawa ni palat lan nama reni kecakah ni rumah siur company kading siur tong kelan chaneng tong bolong kala tuan apa tolong kala sim kala ngacong hadin lak slap kala tuan nomor ba kolong kala stop kendau kala ti itu cereng lu esti spor hi kala si no long ba i no ha ba slap ma tadi perkat ikan company mesti kuat nak kuat long ka kan lai no cong kan kom dah nak nomor tu belum kan long lu nala ka bahe awan ko ka bahe ente kalau kangit ya nak do company langit sini sawah saya ka kalau yo tendung sini galanjing langdum kan so dengar tolong kan sawah ka nomor ko ahe berapa slap ka he lah ada alhamdulillah slap ko i geding tu Ginong ba kadan ka to uto ka we bayad na kong ade. Oh tu we ga yan kong ka ndau ko din su tamo malai ko tu nomor ba slip gate jalam gaban ni kan malah slip tela tan aku terap ya belum kawan sekali kening kalau kawan ni keding dan mau malah ada hadian ke pingsan ipuk pula cubor ko kalau pingsan ngablok no kan ka likin kening Kelirit kita kimut banyak su korba. Kelirit ya su nadu katai ke por kumyo ya su nong tuan no sulur tu kelung kawan nong kawan Kata ke umpiang kelikin umpiang kawan ai. Abat saya kali likin sok tuan peluru. Tadi kawan ai tak kelikin umpiang. Yang kai di kawan ti seneng ti kawan pun selan kawan seorang kita dengan tip orang lagi kami sing kali kayak gitu. Sudah. Tak. Kulit.